Ovo je Kozluk, živopisna bosansko-hercegovačka varošica, gradić iznikao davno na lijevoj obali rijeke Drine, pod istočnim obroncima planine Majevice, kroz koji prolazi magistralni put Sarajevo-Zvornik-Bijeljina. Drina sa svim svojim blagodetima, zatim veliko i plodonosno Kozlučko polje, pitomi obronci Majevice, izvorišta kiseljaka, planinske pitke vode i rudna bogatstva, poput kvarca kod obližnjeg Skočića, čine idealne uslove i potencijal za veliki razvoj Kozluka i okoline. Prema postojećim historijskim izvorima, prva džamija u Kozluku izgrađena je daleke 1657. godine. To je Mehmed Čelebina džamija, čiji drveni minaret je zamijenjen 1903. godine zidanim. Džamija je više puta obnavljana, a zadnji put 2010. godine. Iste godine, kad je džamija dobila zidani minaret, dakle 1903. sagrađena je i pravoslavna crkva svetog apostola Petra i Pavla. Prvih godina austro-ugarske vladavine otvoreni su pošta i mekteb za kadije, a 1886. i osnovna škola. Početkom 20. vijeka nastala je i medresa koja je uz Zvorničku bila jedina na području tog kotara. Davne 1880. godine austrijski stručnjaci Kacer i Ludwig su započeli istraživanja u širem regionu Kozluka te stručnom analizom potvrdili ljekovita svojstva mineralne vode sa kozlučkog izvorišta. Do posljednjeg rata u Kozluku je bio aktivan fudbalski klub Mineral, poznat u regionalnim okvirima kao rasadnik velikih talenata. Zavidna fudbalska tradicija Kozluka je ratom prekinuta, a sada se naziru aktivnosti na njenom ponovnom oživljavanju. Fabrika mineralne vode Vitinka osnovana je 1974. godine. Pored mineralne vode, koja je u vrijeme osnivanja fabrike bila jedini proizvod, danas se u Kozlučkoj fabrici proizvode i puni više različitih gaziranih, osvježavajućih bezalkoholnih pića. Izuzetno povoljan geografski položaj Kozluka i okoline, rijeka Drina, mineralni, poljoprivredni i drugi resursi i prirodna bogatstva predstavljaju dragocjene potencijale za veliki razvoj
prije svega banjsko-rekreativnog turizma, a zatim agro i ostalih vidova industrije. Nadajmo se da će ovaj kraj čim prije početi da prestaje biti mjesto propuštenih velikih šansi. Zbog svega viđenog i rečenog ostaje nam još mala poetska završnica. Kozluk i okolina, naša Bosna, i seljak i Drina, vratiti se svojoj kući, prava je milina.